Emisioni 19, pjesa e parë. Margarita Liberaki. Jeta dhe vepra. Margarita Liberaki ishte një romanciere, dramaturge dhe skenariste greke, një nga pranit më të rëndësishme femërore në letrat greke. Ajo jetoi midis Greqisë dhe Francës dhe u vendos me romanin e saj autobiografik Ta psathi nga kapela, Kapelet prej kashte e vitit 1946. Lindi në Athinë në vitin 1919 dhe ishte fëmia nga dy prindër të divorcuar, Themos Liberakis dhe Safo Meksis. Ajo u rrit me gjyshin e saj, botuesin Yorgos Feksis, i cili ja kaloi dashurinë për librat. Ajo u diplomua në Arsakio dhe studioi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Athinës, nga ku u diplomua në vitin 1943. Debutoi në letërsinë greke në vitin 1945 me romanin Ta dhëndra, pemët, i cili u prit pozitivisht nga kritika. Një vit më pas, me romanin e saj Ta psathi nga kapela, Kapelet prej kashte, ajo krijoi një nga veprat më përfaqësuese të letërsisë moderne greke për psikologjinë e adoleshencës. I vendosur në vitet 1930, libri ka si protagoniste 3 vajza, 3 motra, të cilat jetojnë në një fermë jashtë Athinës dhe prezanton jetën e tyre gjatë 3 verave radhazi, kur pushojnë si qenie adoleshente dhe tashmë kthehen në gra. Duke ndekur prirjen e intelektualëve si Kostas Achelos dhe Kornelios Kastoriadis, ajo u largua për në Paris në fund të viteve 40 së bashku me vajzën e saj, prozatoren e mëvorshme, Margarita Karapanu. Pas divorcit që ajo kishte me avokatin Yorgos Karapanos, që atëherë ajo do të ndante jetën e saj mes 2 fendeve dhe 2 gjuhëve. Në vitin 1950, ajo botoi romanin e saj O Alos Aleksandros, Aleksandri tjetër, përpjekja më e rëndësishme e shkrimit modern në Greqi deri në atë kohë, duke futur dyshimin, papërcaktimin, psikanalizën dhe shkrimin eliptik në letërsinë greke. Që nga viti 1955, ajo ju përkushtua teatrit, me shfaqjen e saj, I Gineka tu Kandhavli, gruaja e Kandhavlis, ajo kërkon të shprehë në parim problemi femëror, por edhe të jap një dimension mitik marrëdhënieve njerëzore. Veprat e saj të mëvonshme, I Dhanaides, O Agios Prinkips, Princi I Shenjtë, Tomistiko Krevati, Shtrati I Fshehtë, O Sparagmos, Lëndimi shpirtëror, Gjaton Apoda Esperinit e Leti, për të munguarit ceremonia e mbrëmjes, To Misterio, Misteri, Erotika dhe Zoi, të cilat, sipas kritikut të teatrit Kostas Georgopoulos, përbën një trup të teatrit kryesisht ritual, I cili shprehimisht I kërkon rrënjët në ceremonit primitive dhe justifikimin e tij në zbulimin e veprave thelbësore njerëzore, dashurisë, komunikimit, por edhe konsensusit përmes një besimi të përbashkët. Ajo shkroi gjithashtu skenar për filma dhe televizione. Kështu skenarët e filmave I Magjiki Poli, Toniku Kudhurunu dhe Fedra Tuzilda Sen mbajnë firmën e saj, por edhe seriali televiziv I Daskala me Tahrista Matja, mësuesja me sy të art, është transmetuar nga radio dhe televizioni grek në vitin 1979 dhe ishte një përshtatje e romanit të njëjtit titull nga Stratis Mirvilis, por edhe Kapelet prej kashte u transmetua nga radio dhe televizioni grek në vitin 1995 si përshtatje e romanit të saj. Margarita Liberaki vdiq më 24 maj të vitit 2001 në moshën 82 vjeçare pas një sëmundje të gjatë. Në emisionin e sotëm do të dëgjoni fragmentin e parë nga vepra Ta psathi nga kapela, Kapelet prej kashte. Vendi kryesor I ngjarjeve të kësaj vepre ishte Kifisia dhe rrethinat e saj. Adoleshentja Katerina, si rrëfyese në veten e parë, paraqet përgjatë stinës së 3 verave shtigjet e përditshmërisht, së bashku me 2 motrat e saj më të mëdha, përkatësisht 2 dhe 4 vjet më të mëdha, Infanta dhe Maria. Konkretisht, ajo paraqet mendimet e tyre, ëndrat e tyre, marrëdhëniet e tyre me të rinjtë e klasës së tyre dhe në të njëjtën kohë prezanton personazhe të ndryshme të familjes së saj,
por edhe personazhe dytësore dhe periferike të mjedisit të saj shoqëror. Ndër këta persona, ata që bie në sy, përveç tretërinjve që krijojnë lidhje me vajzat, janë nëna e vajzave, Ana, gjyshi i tyre, gjyshja e tyre polake, Andreas, kapiteni, por edhe babai i tij. Nëpërmjet marrëdhënieve të ndryshme, rrëfimtarja dhe motrat e saj, duke u rritur, kalojnë në një lloj vetdijeje dhe inicimi që nga adoleshenca e deri në rinin e hershme. Dashuria e ndërthurur me jetën si forcë lëvizëse e saj zë pjesën më të madhe të romanit, pothuajse për të gjithë personazhet e përfshirë dhe veçanërisht për tre vajzat. E madhja, Maria, do të martohet me shokun e saj të fëmirisë, Marion, pasi më parë ka qenë lidhur romantikisht me një djalë tjetër të ri. Ai është më afër anës realiste të jetës. Unë dua të jetoj si bimët e kafshët, thot ai diku. Nga sjellja e saj, në duke e shkujdesur, shumë përçarëse dhe kontradiktat e marrëdhënieve me të tjerët, ajo më në fund e plotson veten si grua duke lindur 2 herë. Ajo zhvillohet në një grua ideale, duke shprehur ndonjëherë dhe mënyra të ndryshme momenteve të mije, por edhe një pikpamje të veçantë personale dhe absolute për gjërat. Motra e dytë, Infanta, krijon një lidhje me djaloshin Nikitas, i cili në fund ndoshta e zmbraps në mënyrën e saj, edhe pse në fakt ajo ka rënë në dashuri me të. Ajo është nga ato femra që kërkon absolutin dhe duket se nuk ndikohet ndjeshëm nga marrëdhënia e këtij të riu të veçantë me një femër tjetër. Kontradikta në përgjithësi në veprimet e saj është një element konstant. Elementet të ngjashme gjejmë edhe te vajza më e re, Katerina, e cila është edhe rrëfimtarja e romanit. Është e vetmuar, me prirje izolimi, por edhe komunikuese, vetëm atëherë kur duhet. Ajo bie në dashuri me Davidin, por përmes një sër ndryshimesh emocionale, ajo refuzon propozimin e tij për martesë. Ajo është vazhdimisht në kërkim të rrugëve të ëndrave në jetën e saj, të cilat, në fund, përforcohen nga kapiteni Andreas, përmes historive të babait të tij. Megjithatë, ajo vetë nuk e ka takuar kur Andreasin, i cili është një personazh diku mes realitetit dhe fantazi, dhe që në rrjedhën e rrëfimtarit, ai merr përmasat e një mitin. Bëhet fjalë për një personazh që është në thelb materiali kryesor edhe për karrierën e saj si shkrimtare, pasi heroinës i ka pëlqyer gjithmonë të ndërtojë mite dhe histori fantastike në jetën e saj të përditshme. Në këtë lojë, ajo josh edhe lexuesin, kur në fund tregon sikur Andreas vjen dhe bisedon me ta. Një tjetër personazh i cili nuk shfaqet në ngjarje, por në thelb është dhe ai një protagonist i fshehur dhe që është çdo ditë në mendimet e të gjithëve, veçanërisht të Katerinës dhe nënës së saj, është gjyshja polake, një grua shumë e bukur, e cila papritmas braktis të shoqin për të ndjekur zërin e zemrës së saj në një muzikant të ardhur në Athinë. Mësohet se Elma e vajzave korrespondonte fshehurazi me të, në hijen e gjyshit, i cili nuk e përmendi kur këtë çështje, edhe pse nuk pushoi se u shqetësuari për këtë. Gjyshja polake merr dimensione ideale dhe mitike në mendimet dhe veprimet e Katerinës. Këto kulmojnë në maksimum, kur në fund rrëfimet e babait të Andreas, por sidomos letra e drejtuar nënës, i zbulojnë se të treja motrat kanë diçka nga personaliteti i gjyshës së tyre. Për sa i përket raporteve midis dy gjinive, është evidente se gjinia femërore në këtë roman të veçantë procedon e patrazuar në subjektin e evolucionit të gruas. Në nshtrimin në dukje i gruas ndaj burrit, i cili paraqitet si nivelues, herher trunor dhe gjithsesi si objekti i dëshirës së gruas, pasqyrohet mjaft negativisht përmes zakoneve bashkëkohore. Megjithatë, mund të themi se në thelb, tre protagonistet, secila me një rrugë të ndryshme drejt pjekurisë, madje edhe Maria, ndjekin një rrugë të vetmuar pavarësie. Natyra është një kontekst ikonik, brenda të cilit ndodhin ngjarjet dhe të cilat janë të lidhura në mënyrë të pasqyrshme me të. Është kudo dhe mbi të gjitha faqet e librit. Ndoshta ato të fundit janë dhe pak më reflektuese të romanit. Së fundmi, për sa i përket stilit, gjuha, veçanërisht në përshkrimet e natyrës, është poetike dhe rrjedhshme.
Romani është një ushtrim stili për vetë autoren. Τα ψάθινα καπέλα. Οι Κυριακές στη θάλασσα. Ο πατέρας είναι υπάλληλος σε μια τράπεζα. Φεύγει το πρωί και γυρίζει αργά το μεσημέρι. Οι μηχανές και τα βιβλία τον απασχολούν όλες τις ώρες της κόλλης του. Φαίνεται ότι και στο παλιό μας σπίτι, τον καιρό που ζούσανε με τη μητέρα, το ίδιο τον απασχολούσαν. Ήταν ίσως η κύρια αιτία που χωρίσανε. Αυτό και το ότι τις έκανε απιστίες. Όταν ήμουν μικρή δεν μπορούσα να καταλάβω πως ένας άνθρωπος αγνός σαν τον πατέρα μπορούσε να κάνει απιστία. Τώρα το καταλαβαίνω. Από το παλιό μας σπίτι θυμάμαι λίγα πράγματα. Ήταν κάπου κοντά στο Λυκαβητό και είχε ταράτσα που βλέπε στο Φάληρο. Ζούσε μαζί μας ο πατέρας και είχαμε ένα λαγωνικό που το λέγανε Ντίκ. Θυμάμαι και 2 βάζα κινέζικα στις 2 γωνιές της σάλας. Τίποτα άλλο. Η Μαρία όμως θυμάται πολλά. Μας τα λέει καμιά φορά και εμείς δακρύζουμε κρυφά η μια από την άλλη. Με τον πατέρα πηγαίναμε στη θάλασσα σχεδόν κάθε Κυριακή. Είχε ένα παμπάλαιο αυτοκίνητο που μοιάζε με οβίδα και που το λέγαμε Καραϊσκάκι. Έτσι το είχε βαφτίσει ένα μορτόπεδο, καθώς περνούσαμε από έναν κεντρικό δρόμο της Αθήνας και εμείς χαρήκαμε, γιατί το αυτοκίνητο του πατέρα δεν ήταν κοινό αυτοκίνητο και του άξιζε να έχει ένα όνομα. Το χρώμα του ήταν καφέ ή γκρίζο, ίσως και χακί. Από μέσα ήταν στρωμένο με βυσσινή πετσί αληθινό. Μια πολυτέλεια που ερχόταν σε αντίθεση με το σύνολο. Ήταν ψηλό, εντελώς ανοιχτό και δίχως κουκούλα, με τη μηχανή του κομμένη μπροστά κατακόρυφα, σαν φάτσα μούργικου σκύλου. Πίσω κατέληγε σε μύτη που θύμιζε ουράτσα λαπετινού. Και εκεί στη μύτη υπήρχε ένα ξύλινο ντουλαπάκι, όπου πετούσαμε τα κοστούμια του μπάνιου, τα ψαρικά και ό,τι άλλο, ανάκατα. Κοντολογής ήταν ένα αυτοκίνητο με δικό του χαρακτήρα και εμφάνιση προκλητική. Μαζί μας έρχονταν πολλές φορές τα ξαδέρφια μας, ο Ανδρίκος και η Έλλη. Ο Ανδρίκος ήταν μικρός, μα η Έλλη είχε την ηλικία της Ινφάντας. Ήταν ένα κορίτσι μελαχρινό, μικροκαμωμένο, με άσχημη μύτη, με τα πιο γλυκά μάτια που γίνονται. Γλυκομίλητο και φλίαρο. Τα ιδανικά της ήταν ωραία και κοντινά, όμως ανεξήγητα δεν μπορούσε να τα φτάσει. Μια φορά όταν ήταν μικρή, πήγε ταξίδι στο Παρίσι. Δεν το ποθούσε αυτό το ταξίδι, μα βρέθηκε εκεί. Την είχαν πάρει μαζί τους οι γονείς της. Στο Παρίσι όμως, σε μια φωτεινή βιτρίνα, είδε μια κούκλα κατάξανθη με γαλάζιο φόρεμα. Αυτή την κούκλα τη θέλησε. Δεν έκλεισε μάτι για χάρη τις νύχτες ολάκερες. Μα δεν μπόρεσε να την αποκτήσει. Και δεν ήταν και ακριβή. Την αγαπούσα πολύ την Έλλη. Μπορούσαμε να κουβεντιάζουμε μαζί για τις λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής χωρίς να τις ασχημένουμε. Και τούτο είχε μια αναξία. Για σπουδαία βέβαια δεν λέγαμε, μα ήταν σαν να τα αφήναμε ξεπίτιδες άγγιχτα, παρθένα σε κάποια γωνιά. Έτσι που η καθεμιά μας να τα έχει για εκείνη και να μπορεί να τα σκέφτεται μέσα στη μοναξιά, δίχως τύψη πως τα πρόδωσε. Όταν τις γιορτές ερχόταν στο σπίτι μας στην εξοχή, κοιμόμαστε στο ίδιο δωμάτιο και το βράδυ βάζαμε τάμα και ξυπνούσαμε τα μεσάνυχτα για να πούμε τάχα μια ευχή που κρατούσε μυστική η μια απ' την άλλη και που εξάλλου δεν υπήρχε. Ή μαντεύαμε τα μελούμενα και όσα θα μας συμβαίναν από το αν το φεγγάρι ήταν πλαγιαστό ή όρθιο. Όλα αυτά ήταν ωραία. Πολύ ωραία. Τις Κυριακές λοιπόν στη θάλασσα ερχόταν η Έλλη και καμιά φορά ο θείος Αγισίλαος. Τότε γινόταν το μεγάλο γλέντι. Ο θείος Αγισίλαος ήταν σαν παιδί, καλός και ανεύθυνος. Είχε μια ασυνέπεια γεωμάτη γοητεία. Μπορούσες να τον περιμένεις στην Κηφισιά και εκείνος να πάει να σε γυρεύει στο Φάληρο, ξέροντας πως βρίσκεσαι στην Κηφισιά. Και έτσι ήταν σ' όλα του τα ζητήματα. Την αίσθηση του χρόνου δεν την είχε, ούτε της κακίας του κόσμου. Ήταν σαν να ζούσε σε ένα έρημο νησί και έπαιζε όλη τη μέρα με τα βότσαλα. Και ο πατέρας ήταν λίγο σαν παιδί που παίζει με τα βότσαλα και αγνοούσε κι αυτό την κακία του κόσμου. Μόνο που αν τον περίμενε στην Κηφισιά και το ξέρε, στην Κηφισιά θα ερχόταν να σε βρει. Μοιάζανε πολύ ο πατέρας και ο θείος Αγισίλαος. Ήταν μάλλον κοντοί, με μαύρα μαλλιά και μάτια ζαρκαδιού που σπίθιζαν σαν να αντικρίζανε τη θάλασσα.
γιατί η πατρίδα τους ήταν το Μεσολόγγι. Στα μικρά τους χρόνια περνούσανε τις μέρες τους ψαρεύοντας στη λιμνοθάλασσα. Πριν ξεκινήσουν, για να δούνε τον καιρό, κρεμούσανε στο παράθυρο άσπρο σεντόνι. Στα νυχτά λέγαν μόνο τις απαραίτητες κουβέντες για την πετονιά, για το δόλωμα, για το πώς τσιμπάει κάθε ψάρι. Μα βέβαια τα απογέματα, όταν ο ήλιος γινόταν πορτοκαλής και η λιμνοθάλασσα ξαπλωμένη πορτοκαλιά γυναίκα, δεν λέγαν ούτε αυτά. Εκείνες οι Κυριακές θα μείνουν μέσα μου ατόφιες, έτσι όπως τις έζησα. Καμιά τους λεπτομέρεια δεν θα λησμονηθεί. Πλησιάζαμε τον κόσμο της θάλασσας. Εμείς που ζούσαμε με τα μυρμήγκια, τις άβρες και τα βατράχια, σαστίζαμε μπρος τα κύματα. Αφήναμε τα καβούρια να μπήγουν τις δαγκάνες τους μέσα στη σάρκα μας, για να ανακοτωθεί η αλμύρα με το αίμα μας. Και τα ψάρια να αγγίζουν τα κορμιά μας, για να νιώσουμε πόσο κρύα είναι. Και ευχόμασταν να βρεθεί στο πέρασμά μας μια ρουφίχτρα που θα μας έδινε τη γλύκα του θανάτου, χωρίς όμως να πεθάνουμε. Η Μαρία κολυμπούσε πλαγιαστά, γυναικεία όπως λένε. Έμενε για λίγο μέσα στο νερό και ύστερα ξάπλωνε ανάσκελα στον ήλιο. Ηρεμούσε, γλύκαινε το πρόσωπό της. Δεν μιλούσε δυνατά ούτε γελούσε. Το περπάτημά της γινόταν παιδιάτικο. Το στήθος της μίκρινε. Τα μάτια της παίρναν μια λαμπερή διαφάνεια. Τι αγνή που είσαι τις Κυριακές, Μαρία. Η γη με τις αναθυμιάσεις της και την κρυμμένη λάβα της σε ρεθίζει. Σε προκαλεί να τις μοιάσεις. Οι γένες της σου θυμίζουν το χρέος σου. Είσαι γυναίκα, σου λένε. Αν μπορούσες να ελευθερωθείς από όλα αυτά, να νιώσεις την υπέρτατη ουδετερότητα της θάλασσας. Και η Ινφάντα άλλαζε. Λες και τα μάτια της γίνονταν πιο λοξά. Γελούσε με το κάθε τι, ανόητα, και έκανε κινήσεις περιττές. Πήραζε τον πατέρα και το θείο Αγισίλαο και δεν στεκόταν λεπτό. Έλειπε βέβαια και η θεία Τερέζα. Με την Έλλη ξανοιγόμαστε πολύ. Όταν γυρίζαμε στην αμμουδιά, η σάρκα μας ήταν σφιχτή, η ανάσα μας εύκολη. Δεχόμασταν τον ήλιο, τρώγαμε ψωμί και αχλάδια και ευχαριστούσαμε το Θεό. Ο θείος Αγισίλαος τότε άρχιζε τις μεσολογγίτικες ιστορίες του.